Muraho neza inshuti mudukurikiye, iyi channel yitwa Ndabakunda TV. Muri ya gahunda tumaze iminsi dukora yo gusorofera indirimbo ku manota, uyu munsi tugiye kuririmba gusorofera indirimbo ya Tubabarire. Twari twayibonye muri soprano, ubu tugiye gufata na soprano na basse zifatanyije, mwumve ko zimeze. Okay, reka mbanze nyiririmbe, nindangiza kuyiririmba mpite mbereka hano ku manota uburyo ki tugiye kugenda tuyisoma, namwe mubibona aho amanota yanditse n'uburyo tugenda turirimba amagambo. Kuri iyi ndirimbo ya Tubabarire tugiye gufata ijwi rya soprano n'irya basse icyarimwe. Nyagasane Tubabarire, Tubabarire. Nyagasane yewe Tubabarire, Tubabarire, Tubabarire. Kristu Kristu Tubabarire, Tubabarire. Kristu Kristu Tubabarire, Nyagasane Tubabarire, Tubabarire, Tubabarire. Nyagasane yeye Tubabarire, Tubabarire, Tubabarire. Okay, ubwo tugiye gusorofeya basse na tenoro basse na soprano zifatanyije. Iyi ni soprano nyine ibanza, ni izibanziriza, n'ubundi amanota yayo agenda ariyo abanza hano hejuru. Aya basse na yangaya yo munsi. Donc nuba ngo soprano ni iyi, izi zo hejuru, iyo hejuru. Ubwo yishaka alto uhita ufata yangaya ya kabiri, washaka tenoro ugafata yangaya, ubwo kuri kano nyine ino aba ari porutimo. Washaka ya basse ugafata yangaya. Twe rero tugiye gufata aya ngaya yo hejuru ya soprano, duhite kandi dufata n'aya ngaya yo hasi ya basse. Hanyuma iyo turi kuririmba mukumva soprano iri kuririmba yonyine, ni igihe tuba tugeze ahantu nk'aha ngaha. Aha ngaha murabona yuko murabona yuko aya majwi nta yandi ntayabahari. Niyo mpamvu mubona soprano iririmba yonyine igategereza yuko tugera aha ngaha ahandi majwi ari bakabona kongera kuyifasha. Reka rero dukore basse na soprano, mwumve uko biba byifashe. Nyagasane Tubabarire, Tubabarire. Nyagasane yewe Tubabarire,
Cristo, Cristo, tu bavarire, tu bavarire. Cristo, Cristo, tu bavarire, tu bavarire, tu bavarire. Nyagasane tu bavarire, tu bavarire, tu bavarire. Nyagasani to bavarire, to